calling liam ka ngai lut kana miti ho zo se na bon chawin jingkah pha mars ni sim som ni lagup sang ni le som ni lagup Jingkah Thusoh hin ngai na miti ho zo se na bon chawin ka hin lem cheuwe tu ni jingkal in jong gamsung Thusoh hian lang chule na mi pi te in het dinga poimo ho topic chom chomin holim na chomcha in nei do hi in tu lai igam sungu hi evena le hin hui nun dan jong a hoi ta hi in chuki ting le ku ki cha te ei do ding zong atam che che zengin hi choi igela la hin lungkham zong a uma ma zengin ku ki nam hi ipiti lom hiu hitam email mau atam che zengin gal zong atam che zengin hi chi thua hi pha chomcha keolim na in nei do hi in channel ang lu thau ho in channel ki thopi na in subscribe share in bol pi che ding win nami pi te henga nge na le dem na avela hung ki nei ki da hi tu in thu ha sei tlowin I topic nan lut pe zeng tau hi te mars ni sim som ni le nga sang ni le som ni lugum ni kho in jong chahsat munahin anishin ayam tangkhul ho in ei ho ichen na ho attack a hin bolin chuting le social media platform chom chomin jong ina mudo kata sanin tangkhul ho hin chahsat hi ai ti apana ana tup jing khan wa hi in chuting le am ho in alung gel wa chuting le am ho in plan anei pen chu hi ala hin Okur district sunga kuki village ei ho zo se hi chai ding ti hi amo lungtup khada hi to kilhona chun kum tha apana hin sarai khonglang nasata hin aki boy zingin chuteng le mongko da hung ki boy kinin sana kai thelin nasata in boina ansim ki ruvin leblen to tingpi bung ki ka hin anishin I am ho in abong le lochi ho thalakap humbin abong ting le ei ho do na in thu tampi hi abol jing kevin a hi to ki hlona chun zani kho in jong chahsat gam kai in anishin ayam tangkhul ho in ei ho mi ho achen na khovin attack abol win lam kai ho ta jong ki ho na talks akinein ka video mas in jong kana seitan chahsat thu hi lam kai ho to ki ho chen na akinei to ka hin social media dunga hin thil hi mo post bol loading ti azong hi kana sei sa khada hi in hi to kil hona chun chahsat langa lam kai ho to jong talks hola holim na akinei jin tangkhul ho in apan sat nau chu hi ale chahsat border ti dia hi amazing in hichilaya khutula tu a hin tu ni nisim somni lagup sang ni le somni lagup tu ni khwa hin security force zo BSF for CRPF for amo hi pansau hi in milong ho jong abanting le tangkhul ho jong alut sa lo hi chuki ting le zani kho a nisim somni le nga sang ni le somni lagup ni kho tangkhul anishin I am ho in attack a hin bol na monu chu hi ale amo ho police station chahsat police station koma hi amo hin bunker akisa u hi chi bunker apana chu ei ho hi hoi ta hi kimu a hin hi chi apana chu tangkhul ho hin attack a hin bolo hi in chule zanila velin zong amo ho in attack a hin bolo nu nau chapang ho gen thei ta ge na ding helowa gamang la au ma zong hi imuso kevin a hi to kilhona chun tangkhul ho in anatup thupi penule thugu kizale thugu a kimudung zuya chun tangkhul ho hin achi sa nisim somni la thum mars ni kho apana hin amho hin chahsat ni attack bolding ti hi amho in ana top jing khanu ana gel jing khanu hi in chubana chun amho in asei be kit nawa chu metric exam akichai phating la hin attack bolding ti hi amho in analung tup khanu hin hi to kilhona chun achi sa nisim somni lenga mars sangni le somni lagup ni kho in amho in asei bangbanga chun attack a hin bolovin hi chuki ting le hi to kilhona chun chahsat youth club ho in press release ka hin bolovin hi chi press release a hin bol na a amho in tangkhul amho in kuki chate chunga a him danu le kuki chate chunga athil bol dan ho hi adei lo zewin amho in demna press release kat ahin bol ovin chukit le central government hingin zong appeal a bol kit ovin hi hi chi a lamkai ho in
Chahsat Youth Club ho in press release a hin bolna aseina wa chu hi ale phar khat le tangkhul ho in kei ho hi ihung sugen theiji ovin chutiang le khatbe le thala hin kapji ovin ke ho in wang kina ading ka dei povin ke ho hi peace thana ke hi vin a hin la ka chen khom piu tangkhul ho hin ke ho hi pharsi a isugen theijing uveti in central government heading achun Chahsat Youth Club ho in press release a hin bolna wachun point khatna a hin sevin a point ni chana mon aseina wa chu hi ala hin hitabanga himlathal doma civil mi sugen thei chutiang le buina hin sem thei ho hi central government in akim thei pen in am ho hi hold o han chutiang le got na pe hwan ti in jong lamkai ho a ko na chun central government henga appeal chutiang le dem na a hin bol kit win a point thum chan na aseina wa chu hi ale am ho chung in jong investigation han chutiang le nu naw chapang ho jong lungmong hlamong in thei han lang chutiang le hitabanga terrorist thing noi chutiang le tangkhul thing noi ho in kei ho chunga attack a ball jing ke hi central government in focus bolo han lang chutiang le amo jong hi manu han lang got na pe han ti hi Chahsat Youth Club ho ko na central government heading le Manipur sarkar heading in press release kat ahin bolo win a hi isa ko ki babio tangkhul ho in ei ho Okur district a Kuki village a ho chen na ho attack a hin bolo muncho ma hin kumta apa na hin tangkhul ho hin attack hin bol jingo to kilhona chun mongkot chepu village authority ho in jong press release ka hin bolo win hi chi press release a hin bol na wa amoin asai thupi piano che hi ala hin tangkhul nation iam thing noi ho in attack hin bol ovin chukit deng le am ho in jong drone hi aman chaw hi ka video masa in jong tangkhul nation iam ho in songphal mulam ting le pasong sana kai thil to kinai vel ho drone a pana am ho in location ho phate cha anavet na ho hi khatve jong kachenalin kana seita in chuting le phate cha in nami pite heading le amuna okho district sunga cheng kangai lut kana mi pite ho akichi theina dingwa keima in jong hichi video chuting le explain jong tampi hi kana bolin hichi explain kana bol na le chuting le central government ko min jong tangkhul nation iam ho in athu sei ho chuting le drone mangcha ai ho location ho am ho in a khol na ho hi central government ko min jong kin jong izan ham khat hi mail in video ho kana thot in a hi chikyu chu hi lawa kin jong ka channel a hin ka hin upload la hin nam mi pi te mi phabep hin comment deilo ta comment na hin bol ovin kon khanin film atho he na tivin kon khanin kil tampi hi nana sei jiwin chuteng le social in jong na sata a hin boycott ni na bol vin a hi boycott bol ho ko ma ka sei nom chu hi ale igam sungu inam sungu din mun a hoi poi hi chi je achun social media a hin thu sei la sa ho hi kichi theyu hitin ade sana media kiti jong le news phung ho hin thu ho hi ke to chat ki khol to chat lam kai ho to talks ki ne ya hi chi zo phating le lam kai ho in hi chi se jin ati ho cha bo hi social media hi update hung ki bol ji a nam mi pi te in a heading a phacha cha hi upload hung ki bol ji a hi ti jong hi nam mi pi te in ngai lut na zala ka channel visit hung bol nam mi pi te hi nga het sa na ka hin nei ki da hi central government hin aiti apana PR au masanga apana drone mang thei loading ti a hi government in thupi khauta na nei a hin la email mateo tangkhul ho hin drone mang cha drone apana bom a hin heu chuteng le automatic thalkyu hitalowa am ho in drone mang cha bom ho a hin a hin la attack a hin bol ni wachan athi amang chu pathin lungse nin wang in po vin a hin la akitong kha jong mi phebe phi in uve ti in jong ei ho lam kai ho akon in jong he sa de la thuphon a hin bol ki vin chuteng le mongko chepu village authority ho in jong press release a hin bol na vin jong ana phong do ki vin a hin la am ho hin police station a pana hi pansa wa hiti a ei ho hi hin attack Jingkah Thusoh a hi la chan a hi lo le ama ho police o Manipur state police o hin tangkhul thing noi nation imo hi support a bol hi tabangin jong akimodo thejin sangni le somni le thom
mấy lấy ho to iki gal lai mấy lấy ho to iki do lai win zong mấy lấy ho in government uniform hi in chutiang le government thil ho galman cha ho hi aman cha wa hi ti a hi ku ki cha te ai ho in a do hi hitabang style hitabang policy chu tangkhul ho in zong a hin man kin o hi si achun anai vela cheng nammi pi te ho ate sana okhur district sunga cheng kan ammi pi te ho lungneu po hi te chutiang le ku ki te hi ai ti apana ipu ipau khanga pana gal ho te khat jong in hi ven mai thei ho in jong akichat pe no tangkhul ho in jong akichat pe no che hi ala hin ku ki te hin separate administration hin mukhale ti hi a hin hi chi ja chu tangkhul ho hin okhur district nga attack a hin bolo sarai khong mongkot muncho ma hi attack i hin bolo hi in hi chi ahung ki chaya chun Chahsat langa iso pi ho attack a hin bol pe jeng o hi cho hi iga agela la hin tangkhul ho lungel dan hi okhur district sunga hi ku ki cha te hi chen sa loading ki ta bang khana hi amho lungel khat thot khat anei hi ti jong hi nammi pi te in heading wa phama ma jeng khat hi in hi chi video lima ki mu chapang ho hi school kai chapang ho hi in tangkhul nation I am thing noi ho in attack a hin bol panwa hi chapang ho hi ki selo hi ibe na la hin pona jong a umma ma jengin a hi chuki tengle sikibung village atroti ho in jong press release kat a hin bolowin chutengle ai ho dem na in am ho in press release kat a hin bolowin a hi hichia am ho sikibung village atroti ho in asai na wa chu hi ale phat se a hi ku ki thing noi ho hin sikibung area hi a koljing ovin attack e boljing ove ti hin am ho hin press release a hin bol na wa chun azo analin thu a hin se ovin chule social media ki modung zuya chun tangkhul ho in attack hin bol ove ti in jong akimo in tangkhul ho amo social platform a evet kena la hin ku kite in attack hin bol ove ti hi amo ho in jong asai kidwin a hin la sikibung village atroti ho in hichi press release a hin bolu ai ho dem na amon thu a hin se yo hi nammi pi te anata san po hi te izena miti ale nammi pi te ho in jong he so ke do ki boi lai ta chun ke jong amun ta in ka umin amun ta in jong video shoot ka bolin ground report jong ka bolin ka video ho jong tampi a umin a hi hisi achun nammi pi te hon sikibung village atroti ho in ai ho dem na a thu asai ho le central government heading le Manipur government heading a thu asai ho hi abona zo fake a hi ti jong hi anasumil po hitin amo thusei ho jong hi anata san po hiti amho in attack ihin bol masano amho in ai ho gal ahin pat masano a hi ti jong hi mi pi ho in het so ke yo a hi mai thei ho to ikido live in jong asang ke sarin ischan ke am khat hin ku ki te dem na in thu asain chuteng le tangkhul am ho mi somni le mi khat ai ho custody ai ho khutna a pat chuteng le ai ho in dam labina am ho ilha do a hin la am ho in ai ho ta chapa mini ithapi na chungchang win jong asang ke sar ki tipa in jong hichi athi ho chu fake a hi sim thu a hi masanga athi ho hi ku kite in social media la a hin tha post ke na a hin viral sa o he ti a email mateo e san ho am ho tok so khanin jong hi ana se in hi cha ko na chu e ho in iki he theyu che hi ale tu ni kho a email mateo sikibung village atroti ho in dem na lekha a hin so hi chuteng le asang ke sar thu se hi abona hung di so ke hi mai leite politics mai leiste policy amho idea lut mama zenge ti jong hi akimodo thejin a hi si achun nammi pi te ho social media platform kiti a hin tu sei la sa hi kichi theyo hi te ti chu athupi pe na ka hin sei no ma hi in ei ma lungel su to mai mai le ei ma lungel a thu khat ga mo sei ti ho hi bolpo hi te zena mi ti ale tu lai hi social media hi thai hat ma jeng a hi in nang thu sei khil khat je achun nu naw chapang jong ichan game khana lungliu lau thei ki cha thei hi ti jong hi ane ki su mil po hi te ti su kanam mi pi te hinga nam ngai lut na zala hel sa na le thu phon chule tim na avela hung ki nei ki hi chukit le tuni nisim somni lagu sang ni le somni lagu tuni kho in jong
security force jong ei ho chasat kho in jong ei ho khosungin ahong lut win chuke tengle ei ho nu te ho in jong asei u che hi ale amo ho ko ma hin kei ho in boina ka sem po ve boina sem chu tangkhul ho amo ho hi in am ho in attack I hin bol masa do he ti hin nu te ho hin tu ni kho a hi security force up to hin ki mai to hi in hi si achu montina nammi pi te hon I taw na ve hin anagel do jingu hi te ki chai tai Jingkah Thusoh hin lai nammi ti ho jok se bon cha ve ni khopa